चॉकलेट चिप्स खाइदिए चिप्सहरु नि खाइदियो। ओम सूर्य नारायणाय नमः प्रणेन सर्वस्मान विनेशन श्रीमते प्रजयने सरकारले गरेको ज्ञान हुन अब शिरबाट यसो त्यो अर्घा आधा अर्घ चाहिँ झार्दिनु त्यो बोकेर पनि अनुकूलमा भक्तै ज्ञान दिलाको ओम महाप्रणेन सर्वस्मान विनेशन श्रीमते प्रजयने हुनान पश्याम ओम ब्रह्मांड मिन तथा मनोविल सरकारी सिद्ध्यर्थम शरीर शुद्धि आत्मा शुद्धि वस्त्र शुद्धि तथा स्थान शुद्धि भूमि शुद्धि गृह शुद्धि सर्व वस्तु शुद्धि निमित्त कार्यताम सद्दान प्रतिष्ठा सज्जन पूर्व तथा ब्राह्मण तेन तुभ्यम वयम ओम गुरुदेव धान्यमसी धान्यम स्थापयेत् धान सत्यं तो धानलाई चुने ओम धान्यमसी दिनु विधिना प्राणायाम चढाइदिनु त्यहाँ घरतुरुमा छ रे त्यो हैन उते सानो यहाँ आओ समय र नजाऊ तिमी चप्पल लगाउनु पर्छ चप्पल लगाएर घुमाउनु हैन सिद्धि बहादुर तथा च समस्त पितृ अब निवसतु भवने भावने कंठदेशे गोदन्तम मधुर्गाक्षसरिपुना इंद्रिपातालमलम देशे देशे कीर्ति प्रसरत भवतां समुद्राते गुणाते गंगाक्षपाणि सर्वे गंगासे गंगाय नमः 3 नंबर नायथावदो चारम संकल्पदाते गुणाते गंगाक्षे पुष्पाणि सर्वेमि ओम गंगासे गंगाय नमः सर्वगुणाते गंगाक्षे दान पुष्पाणि सर्वेमि 4 नंबर ओम मंगलासी विमला है यथावदुताम सकल पदार्थे पुष्पाणि गंगाक्षे पुष्पाणि सर्वेमि ओम विमलासी विमलाय नमः सर्वगुणाते पुष्पाणि गंगाक्षे पुष्पाणि सर्वेमि ओम विमलासी विमलाय नमः ओम चंद्रमा मशोदात दर्शन सूर्योदय सहस्रत्राद वैश्य पुराण समुखाय दुलैको अलि अलि अनुहार देखेन अलि मनिषा सबैजना बोलाइदिनु हुँदैन सबैजना अब
टिप्सहरू ल भन्नुहोस्। बालनको ड्रेस कालो हो कालो छ पहिला मेयर थियो एउटा पहिला ऱ्यापर थियो इन्जिनियर पनि हो पिएचडी गर्दैछ आफै स्टुडेन्ट पनि हो अचम्मको संयोग महासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरक्षाय लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागानकाय श्रीयविभूषिताय गौरीसुताय वरदाय नमो नमस्ते हरे नमः ध्यायेत्यं महेशं रत्नगिरिनिमं चारुशतावतांसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातु तमं त्रिनेत्रम् आदौ परं प्रसंगात् परिदर्शन मातृपुरुषस्थितं मां दिन्मूत्राब्धिमदे कथयतिनां चाचरु जातवेदा यत्र द्वैर्तत दुःखं व्यतति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव शिव नानारोगादिदुःखादुगमपर्पशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 श्रीमहादेव शम्भो चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मररे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्पैष्मान्नरे दन्तिताकृतसुन्दरं बलधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं परिचितवृतमखिलां वन्देस्तु किं कर्मभिः किं बाणेन दनेन बाजिकरवे प्राप्तेन राज्येन किं वा मित्रकलत्रपुत्रपशुभिर्देहेन गेहेन किं ज्ञानसमर्पण हरे नमः ओम देवी प्रपन्नाति प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वमेश्वरी देवी चराचरस्य इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणानि कल्पद्रुमादि ध्रुवदानितानि पुष्पाञ्जलिर्निश्रुखाय नित्यं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रत्यक्षभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामः मंत्रपुष्पाञ्जलिं सहित ब्रह्मा जी की पार्वती सहित भोलेनाथ बाबा की यस यज्ञमा स्थापना गरिएका सम्पूर्ण देवी देवता की काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण देवी देवताहरू की नेपाल जननी की गौ माता की सनातन धर्म की वशिष्ठ गोत्रका सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस् वशिष्ठ गोत्रका सम्पूर्ण पितृहरूको वशिष्ठ गोत्रका सम्पूर्ण पितृहरूको जय जय महादेव हर हर महादेव शम्भो। अब शिवजीलाई अलिकति चढाइदिनु गणेशजीलाई चढाइदिनु मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अरू सबै देवताहरूलाई भोलि हामी आह्वान गर्छौँ माथि पूजा कोठासम्मलाई। अब एकपल्ट आरती गर्नुपर्छ। आरती कति गरेपछि ओम शाम सदा शिवाञ्जलिं समर्पयामः। ओम शाम सदा नमस्कार यता चढाऊ यहाँ चढाऊ त नमस्ते जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणासागर जय जय करुणासागर ओम हर 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 महादेव
जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का शरण उपासक प्रभु का शरण उपासक कपि कपि कार करे ओम जय जगदीश हरे मन को पाल मनोहर प्रेम रूप भाति प्रभु प्रेम रूप भाति भाव कपूरस मंगल भाव कपूरस मंगल आरती सब भाति ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे प्रभु का शरण उपासक हरि का शरण उपासक कपि कपि कार करे ओम जय जगदीश हरे अब तीन ऐसे ही घूमने फेरि तीन यस्तो गरेर वरिपरि घुम्ने ओम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि यसो पानीले छेक्ने ओम यानी गायचे पापनी प्रमात्या सदांत तानी पापना सिन्धु प्रदक्षिणा पदे पदे अब अर्घ यसो चढाउनुपर्छ माथि अर्घ चढाइदिनु अलिकति त्यो जल तिर्नु होइन अलिकति जल त्यसमा थप्नु अनि माथिबाट शिरबाट यसो अर्घ जातो उर्दैन पदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सोमाय महात्मने व्यक्तिगत सर्वाय ऋषिक पदाय नमः ज्ञान विमय नतम ब्रह्मणे हरे पार्वती सहित प्रभु ल भगवानलाई यसो गरेर अनि सेक्नु पापौँ पापौँ पापकर्मा पापात्मा पाप सम्भव त्रायमाम पार्वती नाथ सर्व पापहरू भव पापौँ पापौँ पापकर्मा पाप सम्भव पार्वती नाथ सर्व पापहरू भव टीका लाउनु अक्षर के हो तपाईँहरूलाई म टिका लगाइदिन्छु अनि पञ्चामृतहरू वितरण गर्ने लाइसेन्स जस्तो छ हौ कति छिटो म भन्दा पहिले त्यो बुवा आमालाई पठाइदियो है माथि अहिले एउटा यो हो हजुर एउटा बिचमा एउटा कलश यहाँ के भयो भने एउटा दुईटा भयो तीनटा चारवटा यो बिचमा अब त्यसलाई छोएर त्यो सबैलाई छोएर यसो पुष्टिको पानी
मध्ये वशिष्ठ पुत्र पत्नी पुत्र पुत्रादि परिवारादितस्य राशि सदस्य मेष राशि सदस्य चेतनाथ वर्मणो गुप्तो हम तेभ्यहं घम राशि सदस्य तथा च राशि आफ्नो राशि नाम सम्बन्ध तथा च अतिथिने अस्मिन् योगशालायां विशेषतः विविध कर्म कर्माङ्ग भो ब्राह्मण छोडिदिने अब एउटा फलफुल यसको हातमा राखेर फलफुल ओम हजुरले भन्ने ओम यही सूर्य सहस्रांश तेजोरात्मपते अनुकंपयनां वक्त्रज्ञानार्घ्यं दिवाकर सूर्य नारायणाय अधिपति देवताभ्यो नमः आग्नेय ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः नैतिक गोष्ठिकाय नैतिक पौष्टिकाय नमः भो पौष्टिकाय थालो दो चार मिश्रित राधे गुरुनाथे बच्चों पौष्टिक फलस्थित मध्ये पौष्टिकाय कलशको तल फेदमा भुइँमा छैराख्नु है हरि ओम भूरसिति धानी मुस्लिम धानी स्थापय तो धानी प्राणाय तो दानाय तो दान देव वह सविता हिरण्य पाणी प्रतिग्रात हिरण्य पाणी तो श्रोतमने पश्रे आज कलशमिते कलश आज कलशमय यता मिशन दिन दान गर्दा सुक्षु दुक्षु दादा पैसे पूर्णमा विस्तार रे वर्ण सोतम से तीर्थाजलम पृथ्वी वर्ण सोतम गणेश माता सर्व औषधि ओम याग्दे प्रताते देख्नु सबै राखिएकै छ होला हैन ओ पर्णशोतम पञ्चपणेश गर्दै पढ्दै सुन्दै पढ्दै सततम मस्ते याग्दे पञ्चरत्नानि राखिएको छ या फलानी तुमी फलानी नि सुपारी एउटा राख्नु कि राख्नु भएन ओम या फलानी फला पुष्प पुष्पनि पुष्पनि ओ खनिति जीवन जौ नानी भाइ ओम ओम राख्नु है त्यो ऊपर राख्नु अघिको ह चियरहरु कता लग्यो इसमै क्रीडते नमस्ता कार्यमिसि बन्ध दम्पति चन्दनम बन्धु राखिदिनु ओम कांडा कांडा पर दुगो राखी को सही से नहीं होगा कांडा कांडा पर वंदी कंप्लीट कर रहा है भगवान के छने सप्तपति का सुना के बाद सुना के प्रशस्त जी पंच परवस्त ध्यान और विकल ओम सत्य को दिखाने पर सूर्य सूर्य तुम्हारे उधर चिकने लाओ मेरी
जागुणान पश्यन् ओम नमो वैष्णवाय दक्षिणांतरमें सर्वेण हिरण्यगर्भोऽस्मिन् विवाहमो अनन्तपुनः शान्तिं प्रयच्छमे हिरण्यगर्भसमुद्रादि दुःखसर्पदेवदेवं पुष्पदेवाय खविदेव सर्वश्री पुष्पदण्ड अवस्थापित पूजयेत पुष्पदण्ड अवस्थापित ईश्वरस्य तांपर्षे ब्रह्मविद्ये ब्रह्मविद्यावशेन पुष्पदण्डोति मोक्षमार्गमृतातः अलिकति बोलिदिने आवश्यकता त्यहाँ सेतो भुइँमा यो साइडमा कतैतिर है साइड के छ यो ओम दक्षिण पार्श्वे एष दक्षिण नमः ब्रह्मणे ओम एष दक्षिण पलिर नमः ओम इंद्राय एष दक्षिण पलिर नमः मेरा एड्रेस सुंदर शनि नमो ग्रह देव नमो बाबु त्यहाँ बस्ने त्यो सेलहरू यताउता हटाउने त्यो बस्ने ठाउँ बनाएर बाबु बस्ने ठाउँमा भिडियो नमो वर्धते परिवर्तते स्कायनां पतये नमो निशंतीना ईथुदियते स्कायनां पतये नमो नमः निकाजीभ्यो मुनिरागं देव रातो रातो चिकाते सिभ्यो कार्यादिनिको आदिनिको पतये ओइनो ओइनो आदि आसने प्रतिमाने व्यसबनो आदिनिको देव्य विचिदेव्य नमो विचिदेव्य नमो नमो शिक्षादि देवताभ्यो नमः ओम सूर्यवजायतः श्रोत्राद्वैश्यप्राणसमुखादग्निरसायतः हरि ओम जनेन जनमैतन्देवास्तां धर्मान् यसरी खिच्ने यसरी चाहिँ अघि
त्यसरी नै सबै छ क्या यो हजुरले दिएको मैले जतनले राखेको त्यहाँ यसो एकछिन है त्यही प्रजापति प्रजापति जस्तो छन्द ओम प्रजापति प्रजापति जस्तो छन्द प्रजापति देवता आदि अमेज हो ओम प्रजापति स्वाहायनम प्रजापति ओम इन्द्राय प्रजापति देवता आदि अमेज नियोग ओम इन्द्राय स्वाहायनम इन्द्राय ओम अग्नि प्रजापति जस्तो छन्द देवता आदि अमेज नियोग ओम अग्नि स्वाहायनम अग्नि प्रजापति ओम सोमाय प्रजापति सोम देवता आज हमें दिने को सोमा हरि ओम भाँडो त मोलिसकेको कहाँ छ चामल कहाँ छ दाल अहिले त माओले भन्ने अहिले जनताले अहिले एकदम ठिक जनता यो त हेर्नु त यहाँ यस्तो पनि माथि हरि ओम तत्सत विश्व परिवार हुनु पर्यो है मासे शुभ पुण्य त्यसौ नवम्याम शनिबार इत्यादि गौर इत्यादि भगिन्यादि यदि बहिनीहरू सबै सपरिवार है त जम दिदी बहिनी हुँदा पनि हुनै भनेको ए जम 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 यो लक्ष्य प्रतिकामा पूजा गर्ने हरि ओम शुभम भगवत कल्याणम ओम दीप नारायण कर्म शास्त्र शताब्दी दीप नारायण लो भातलाई सोय हुन्छ रे तपाईले शास्त्रले प्रसाद दीप नारायण शास्त्र दायना विष्णु देवी प्रतिमान विष्णु खदिरा विवेक नगर दीप पञ्चपात्र शुभम भगवतो सबैले शुभम नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवादत्त पास्ते नमस्ते देव पास्ते पश्य पासित गुणत्रम सर्वपासि पासि पासि साक्षिणे पदार्थ दीप नारायणानंद साक्षीभूताय नमः पृष्ठो देवी पृष्ठो अग्नि प्रतिमान पृष्ठो खदिरा विवेश वैश्वानर सहसा पृष्ठो अग्नि सरसस पादंगतम भगवत कल्याणम आरोग्य पूर्व भागमा यसो पूजा गर्नु पूर्वे इन्द्राय नमः हौ त्यता चन्दन नक्सा फुलले सबैले गर्नु सबैले यथारूप कर्म सङ्ग पदार्थे परशुरामले नमः पुष्पाणि समय पूर्वे इन्द्राय आग्नेय अग्नेय नमः आग्नेयतिर योबाट कर्मसँग घुमाउँदै लाने निर्दे निर्दाय नमः खेला नि तिमीहरू पश्चिमी करुणाय नमः दाहिने बाहिने उत्तरीको बेलाय नमः ईशानी ईशानाय जो माथि बस्छ दुआ चाहिँ समय जो माझमा पूजा गर्नु मध्य विष्णुवे नमः विष्णु राटो विष्णु ओम विष्णुवे नमः शिवजीको पूजा गर्नु ती सम्झना गरेर ओम नमः संभवाय नमः शंकराय नमः शिवाय शिवाय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मादिको पूजा चान्द्रेण वैशाख मास सौरेण चैत्र मासे चान्द्रेण वैशाख कृष्ण पक्षीय महापर्वणि नवम्यां तिथौ शनिवासनितामेवं ग्रह गण विशेषतानि शुभति बेला मध्ये यसो उठाउने शिरमा राख्ने
उतै बस्नु नि तपाईँ नि वासुदेवाय वरं वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वरं वासुदेवाय वासुदेवाय वरं वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अब गएर यसो चलाइदिनु हरि सुन्ने मात्रै ए ल ल आयो आइगो खोइ छौ 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 ल फोटो खिच्दै आयो आयो बाजु भिडियो तल 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 छुने तल पनि आऊ आयो मेरो फोटो आयो आऊ आऊ कस्तो भयो जी भयो प्राञ्जल पक्र है अजल पक्र 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 प्राञ्जल यतापट्टि पक्र न अगाडि आऊ न
गाजर पुरै सबै झऱ्यो ऊ भएलाई गाजर कालै झरेछ यो त टिकटक कन्टिन्यू खिचिरहेको त्यहाँ पद्मार्थं कुर्वाक्यतो भज भज श्रीपार्वती वल्लभम् आयुर्नश्चित पश्यतां प्रतिदिनं यतिक्षेम यौवनं प्रत्ययान्ति कदा पुनर्मदिवशकालो जगद्भक्ष्यः लक्ष्मीश्वरचर्मभङ्गचपला विद्युच्चलं दीदितं तस्मात्माशनागतं शरणतः तं रक्षरक्षाचरणं वा क्वायजं कर्मजं वा गीतमपीतमुपासरमितत्सिनस्तु जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो गजानन भूत गणाधिसेवितं कपितजम्बो वन्देऽहं कामकं हृदयराधिकावैष्णवेन तस्मै नमो नमः ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च शुक्र शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि प्रवदन्ति पुष्पाणि नित्यम् ओम चंद्रेण चिरवदेवास्तानि धर्माणि समन्यासन्नः ते अनाकं वैमनं सतत पुरमेशाद्य संदेवा पार्वती सहित भोलेनाथ बाबा की जय। यज्ञ में स्थापना करेगा संपूर्ण देवी देवताओं की जय। रिद्धि सिद्धि सहित में युक्त भयका गणेश भगवान की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ की जय। ब्रह्मा जी की जय। दक्षिण काली की जय। भुवनेश्वरी माता की जय। नीलकंठ भगवान की जय। सूर्य विनायक भगवान की जय। षड विनायक की जय। उपत्यका में रहेगा संपूर्ण देवी देवताओं को जय। उपत्यका में रहेगा संपूर्ण तीर्थों को जय। नेपाल जननी को जय। सनातन धर्म को जय। गौ माता को जय। सत्य देवताओं को जय। हिमालय पर्वत का देवताओं को जय। ब्रह्मा जी को जय। विष्णु भगवान को जय। वशिष्ठ गोत्र का संपूर्ण पितृों को उद्धार हो। वशिष्ठ गोत्र का संपूर्ण पितृों को वशिष्ठ गोत्र का संपूर्ण पितृों को आयोजककर्ता को आयोजककर्ता को जय जय महादेव। त्यो उहाँको हजुरले लिएर चढाइदिनु न हिँड्नु सक्नुहुन्न होला गएको छैन पुगाल्ने बेलामा हामी भनिहाल्छौँ जय जय अहिले त भजन नाममा त श्री कृष्ण गोविन्द हरे
अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवम् अच्युतं केशवं प्रदक्षिण परे परे और जादू बताता है एक जल दे और वैसे उड़ाले देना जादू पदार्थ खाया जादू पदार्थ जादू पदार्थ खाया देवाना खाया तस्मै देवाय नानीले त्यहाँ पिछामा राख्छ के गर्छ अब आउँदैन त्यस्तो धेरै छाया खोइ चस्मा लाउनु गीत छाया घिउको छाया मनै हेर्नु नि बाबु मनै हेर्नु पाउँछ फेरि झुवाउनु थाल्यो त है
यहाँनिर बस्नुपर्ने हो तपाईँहरू यहाँ यो साइडबाट गर्ने है त यहाँबाट के पर्यो यहाँबाट साइडबाट फेरि साइडबाट फेरि गाडीमा लाग्छ के हो अलि पर अलि पर तपाईँको यही हो यहाँबाट हुन्छ यहाँबाट राख्नु भयो हो धोती कुमार के पार्छ अरे ल हजुर यहाँ राख्नु हजुर उहाँ उता राख्नु हजुर यहाँ राख्नु त कहाँ हो तरिवा वाक्क दिक्क नमार्नु तपाईँले फेरि धैट मैडम यहाँ ल आउनुहोस् मैडम ए आइसकेछ त साडी त यार हजुर हजुर दाइ के भयो अब लेडिजहरू को आउँछ ल भिनाजु भाइ आइपुगे दिदी ल अझ खै बास फोटो पनि खिच है त्यो क्लिपबाट अलि दाम त अलि दाम त घामले सिक्छ नि त राम्रो यताबाट नि हाल्छ यताबाट आयु सकिन आज लास्ट हो ए पुग्नु आउ छिटो मैले यहाँ पानी
खोइ जेरी चाहियो जेरी जेरी चाहियो जेरी खोइ मनीले मनी खोइ केही छैन यार यस ओहो जेरी 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 लभली सक्यो सक्यो नयाँ लाइट सबै अब जगेका आह्वान गरेर चाहिँ एकपल्ट घुमी घुमी पूजा गर्नुपर्छ सकेर त्यसपछि आउनु पर्दैन चार्ज गऱ्यो 100% खै घुम्नु नगर्नु ओइ समाएर घुम्नु 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 परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयदेव तत्र सुरेश्वर आवाहनं न जानामि न जानामि विशालं पुनां न जानामि तत्पतिं परमेश्वर मान्छेले पूजाको थाल लिएर घुमेछ नि हौ सानो मान्छेले अब लगाएको पवित्र औँठीहरू के छ त्यो निकालेर पानीसँग पानीमा त्यो पानी भगवान वासुदेव नारायण प्रियन्ताम तत्सत्यम हरि विष्णु लक्ष्मी छोड्दिनु अनि भुइँबाट यसो फुलहरू शिरमा लगेर राख्नु त्यो जग्गेको फुलहरू शिरमा लगेर लाउनु आफ्नो देवताहरूलाई यसो लगेर चढाइदिने
यो चाहिँ भिडियो है धेरै किनेपछि त्यस्तै हो डियो नै किन्नुपर्ने